It's been a long day without you, my friend. And I Pozdrav svima ljudi, s vama je Ki, danas igramo Samp na United Island server se zove, znači server je ajmo free roam. Ja sam ubacio neki modovi kao auta i ta sranja. Izvinjavam se zbog ovog sada laga koji se desio. To je neko sranje. Ajmo mislim da pobegnemo odavde pa ćemo da nešto da pričamo. Ajde samo da smanjim zvuk, pošto zvuk nije bitan. Došto je ovako. Pošto vidite na ovom serveru imate da ubrzate, pritisnete dvojku i ubrzam auto, to je veoma zabavno. A vi znate, a dobro, ne znate, mi smo se tek juče upoznali, da ja volim Fast Furious, kako se već kaže. Tako da sam uzeo auto od Dominika. Uzeo sam je od Briana jedno auto, ili ti ga kao Valtera. Nažalost, vi znate šta se desilo sa njim. Pišite mi u komentarima da li vi volite pišite mi u komentarima da li volite da gledate Fast Furious ili link da mi stavite od sedmice koju sam mogu da nađem. Ja sam postavljen Minecraft, tako da vidjet ćete ga pre ovo, ne sigurno 100%. Ako možda stavim 2 klipa danas, možda ne, vidjet ćemo. To moram Sony Vegas ponovno da ga instaliram, pošto mi nešto buguje. Ne znam zašto, nešto kada klip se renduje, malo nešto buguje, malo nešto čega je to. Ja sam sad podlagala, zato što sada bude klip. Ako hoću mogu da mu napravim log, neka se javi u deskripciji. U ovome komentaru i stavit ću, neka se javi na prijatni profil u stvari, ili na stranici i daću mu link, što da ne, to je fotografija, da samo kaže ime i to je to. A ja ću mu napraviti neki seksi logo. A pogotovo dobar logo da napravim za oni koji snimaju za YouTube. Za njih ću specijalni logo napraviti. Po Photoshopu. A daj, brate, da si mogo. Inače, ja ne znam baš dobro da driftam. Htio sam igra na Balkan Express da treba skine novu verziju Sampa, tako da ja se nadam da se ne ljutite. Ali trebam prvo to da skinem tu verziju Sampa pa ćemo onda to da igramo bez problema. Ko hoće mogu da vam ostavim link Balkan Express-ija. Može ovaj izmontirati. To meni ide. Što ću mi raditi? Ne juri me, dobro. A i pametno bi mu bilo da me ne juri, pošto koristim njega. What the fuck, jebote. Ajmo race do gore. Sve, ajmo Fast Furious Sensa, Pang. Idemo sada u drugi grad. Šalim se malo, sad ćemo mi u vodu da ne sletimo.
Vrat, ne voda, ne voda. To lutko moja. Ajmo, samo pravo, samo pravo. Samo pravo. Ne u vodu, ne u vodu, ne u vodu, ne u vodu, brate. Sefa, brzo pare dobijem to. What the fuck, brate. Znači, nećemo... Evo, ja mislim da je to to. Pošto malo sam samo šurim. Šurim nešto do babe, pošto baba mi je dole u... Dole, nije gore, ja sam gore na spratu. Tako da, moram što idem dole kod babe da pogledam. Moram da jedem, pošto nisam ja ceo dan ništa, moram da jedem. Da bi bio jak mužijak. Šalim se malo. Mislim, ko nije jak, brat? To svi znaju da je najjači ko. A Eki, brat, ko će drugi? Pa hajmo mi malo da se zabavimo ovdje. Brate, ko me pogodio da mu kjevu sad prospem? A meni je... Jebote, koji sam ja? Kao što vidite, sad ćemo brzo pokušati da uđemo u ovaj auto. Da nas ovaj sa minigunom ne ufati. Meni je malo laga. Znači, ja mislim sam rekao. To vam se puno izvinjavam. Nisam ja kriv ipak. Svi znate da imam ja komp, ali ne znate stvari, ovako dobro znate. Tako da se moći podržati možda GTA 5, ne možda. Podržat ću ga, samo trebam da ga skinem. Evo malo. I ako hoćete mogu da snimam neka trku na ovom serveru. Evo ovaj mi je skinuo auto. Hajde malo se zabavimo avionom. Stunt clean. Idemo. Ipak sam je FPS manji. Stvari veći. Ko ne znam zašto. Da se ovdje gore nikad nisam bio majke. Ovdje šta je ovo? A nećemo. Bam, ljudi, mrtvi smo. Bam. Mrtvi smo. To je to. Ajde još jedno da provozamo motorčić. Airplane. I da palimo odavde, pošto dosta smo se ovdje zezali. Nemam šta više da gore, Samp je super igrica po meni. Skinite je. Ali raditi možda neki put da se družimo, Sampirik. Ja sam prigrao sam si igrao na nekom serveru, mislim da je Balkan Express, tako nešto se zove. Server je go kurac, brate moj, da mi izvinite. Na serveru sam ušao, na opet, i kažu, dovedi 15 igrača i daćemo ti admin na level 2. Ja dovedem ne samo 15 igrača, nego dovedem 25. Ne mi da admina 4. I on kaže, ajde poslije dole 24 igrača daćemo ti admina. Ja kažem, super brate, ajde daj mi. On kaže, dođi sutra i daćemo ti ja. Pa dobro, ajde, može. I ja lepo odem sutra, ujutru kad sam stao, i ja odem tamo, kaže on, brate, sad trenutno nije tu admin, dođe oko 2-3. Tu će biti svi vlasnice, kažem. Ajde, brate, molim te, nemoj više da me zezaš. I on kaže, ajde, može. A ja ću probati da ti dam, pošto on neki vlasnik isto, on je kao neki glavni tamo nešto, ne znam ja. Ja rekao, ajde, možeš ti ili meni dade admina. A nije mi on rekao da će mi dati, nego valjda brat mi rekao da će mi dati admina. I sad najgore, on bez bratovo znanje, on je meni dao admina. I
sad njegov brat se naljuti, skine mi admina, da mi ban, pa ja mislim na 4 mjeseca da mi dao, tako nešto. Tu je blizu 4 mjeseca, ja se nerviram i više da nisi to sam. Ali evo sad malo sam počeo ponovno da ga igram. Evo, to je to, mislim, za epizodu. Možete gledati ovaj klip, vidimo se u narednom klipu. When I see you again, we've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again.